Katrina. Katrina na waibutikane. Okay, nawe afite ingendo yabo nk'abayobozi bakuru abandi barimo nabo batigeze bakora. Sibyo ko none agatege bafite rero bashaje nayo. Harabavuye bafite imbaraga. Ayayayaya. Nagusaza n'ikibi. Utaragezeje mukarasisa ubutaha nayo yegenda umuntu agezanye nshoboye agenda ntege inyuma n'imbere gutyo we bashyiramo agatege mu bayobozi mwe bakora yego ko nawe nshobora n'abahanga umuyobozi mukabango nihuta nkabyicane bari bunseke none bakitonda ni nko gufata inyoni baritonda cyane kugenda gake gake uko ushobora guhubuka ukica ibintu natwe dukomereza imana ibamugisha ubuzima no kubikora neza ubone nuhagera. Okay, ikintu cyose ni umubare n'umugore nawe kurabara sinzi ugize kuza hano mu materaniro aratwigisha ngo kumenya kubara murabyibuka kubara ukabara ibintu ukamenya aho bigeze. Birasa kubara abantu. Barakoze rero batangiye kuzana akanyenyeri ka bari nko kubasezera bakoresheje akantu k'akarenge. Atwara nabo turakoresha akantu ko twebwe tunyarutse de gutya ngo bahita bigendera n'abahanga bazi ubwenge banasezera nyine afite intelligence banasezera ubwo babasezera ko mwabahaye amashyi meze we mutegereje ibiganza bo bakoresha ibirenge yego. Okay, murabibona ariko cyane babikora neza nk'abayobozi bakuru. Master Guide bagiye ku 200 baricara hehe babashakira aho bicara kandi imbere aricyo hatwaye bicaye barebye imbere ntacyo. Yego aho ngaho sawa hariya rwose hariya bagera mu bashiki bacu hano bakora n'abamama n'abamama uko bose bicara ngaho kubegera bitwagize. Yego. Okay, barakoze cyane. Yego turasoje iyi myiyereko. Barakoze.